आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मणिपुर ngasi sajibu cheraubgi thorom dharmagi chanibe maso haraute amoloina na pangthokli drug problems in Manipur the search response have hiram sida khanane na bami phumama hauji Imphal da pangthokli Manipur danga mi any no covid positive oiki hauji active case tara leiri amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Guwahati ta thungleragani mahakna AIMS Guwahati amadi ate medical college sing yauna tongan ba sakho thorongi project sing sangagani kharana jatra hungani Manipur ngasi sajibu cheraubgi thorom dharmagi chanibi amasung harauk tayamga loinana pangthokli kum amagi anaw apen sing lining tho lining bida kalaba tung thong thaktuna thongal da thadoklaba imung manung punna harauk tayamna mathel lokoi sing saminagani nungthilgi matamda manang nakpada laiba cherong sing ta kaduna lai khurambana numit asigi thoidokpa saktam oili Amarom da laiba aski mafam kya danga si baisakhi rongali bihu amadi nawa warsana sing bakumai sing su pangthoknari komai sing asiga mari leinana Rashtrapati Draupadi Murmu Uparashtrapati Jagdeep Dhankar amasung Pradhan Mantri yauna lusingba kyane meyam da yape paujel piri Bisnupur jila ki Moirang da laiba IN headquarters tanga si humudra mapan suba anniversary of flag hosting de pangthokli Ningsing bayay in kumjalising ang masama panipu marigi ngasigi numit April 13 asida lebak asigi machu hongi phiral ihan hanbo oina Moirang da Indian National Army na bhar ki piran pahin khivani numit asibu ningsing duna sahi khudingi tharomase pangthok tuna lakli ngasigi tharomasida Moirang kendra ki MLA TI Scientist Singh Art and Culture ki director amadi Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad ki Vice President Singh Saruyari Drug problems in Manipur, the search response, impact strategy and resolution high wish the nomik oiba khanane na mipam amangasi Imphal da laiba hotel sangai hall da pangthokli mipamasi all Manipur Christian organization amkon sindana pangthokpani masida tongan hiram da resource person singna wangang ki thromas da wangang boda amkogi president Reverend L Simon Rangmai na hai Manipur da housing mayung na riba drug samesa asi thengnana bu hona bada sar singisu ajobo thodang lei asigum mi pham asi lamdam asi tongan jela singda makhatana paket khigani mahakna hai daga Manipur iramdam sida popina drugs na lamgoi chandana no hat leraba lamdam sida akoi Christians church na su akoi masigi khongjan da response tawna namagi dang si akoi sinja langjabane adoga sikul wang singak tan na akoi follow up Zilla district chalaga masigul ba seminar advocacies adong la workshops kya tawduna koi mathang koi pakhatna na basu Christian response to this kind of social evil elements masi koi pangthok sagai Manipur dangara mi eni na COVID-19 positive oiki mi amana laina astai naba fakhi hauki bapung kunmri da covid ke sample ni phumari test tawda Imphal is amsu Chandel jila di mi ani edu positive oiba thengna khivani Raijas ta hauji covid ki active case tara leiri Marak ashda laiba ashda hauki bapung kunmari da covid ke anoba case lising taraga cham yang kai nipan thengna ki hauji laiba ashda covid ki active case punna lising ni phuma pan ga chatruk koni thoi leiri haksel mantralai na hai matamas da miyoi lising manga chahum naba fakhi naba fabgi sang sa da pudan dipan dasmik taret amani covid laisa changalagli ba asi yanglaga miyam na section na ba khangali covid vaccine kapthokpa face mask upa masung maram leitana miyam tin bida sangdana ba mari leina ba singna magatana khangali Kumal lampa indoor stadium da heng pangthok kadoriba Femina Miss India lesing ni kolhum daga mari leina na nimit yung badagi thorum loidriba fawba lambi asta gari chathok chasinda ahongba khara leiragani SP traffic is zero lamada hai BBIP na tra VIP gari sing indoor stadium mayagi khathang ba getlom dagi sang bayagani Titanium, Platinum, Gold amasung Silver ticket paiba singna awang thangba maikay gate number 9 ayarbi romdagi sanggadabani lambi chathok chasing ni mawong asi nimbisigi lambi sinbigi matung ina ahongba khara lairakpa yai haina traffic control room na khanghalli Kun suba raja thagi wusu championship lising ni kolum doi ngasidagi Bisnupur jilagi thinunggai ibuto loya lakpa temple da hauragani championship asi Bisnupur district wushu association ni sinbani Pradhan Mantri Narendra Modi na tha khuding aroiba nongmai nimit akashbani gi thongna sandokpa mahaki punung ki wa man ki baat thorum tha sigi
अरोइब नोमाइजिंग नुमित तांकक चामा सुरगनी प्रोग्राम मसी इन कुमजा लिसिंग तरा मरी की अक्टोबर 3 विजयदशमी नुमित हौदोखिबनी हौजो फाउद एडिशन 74 संदोखरे चामा सुब एडिशन असिग मरी लेनेना आकाशवाणी ना मरु ओइना मन की बात ना भारत ओनब पुरकनब होनबद पीरिब इथिलगी मतंगदा अखन्नब थरोम परेंग म संदोकली ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi गुवाहाटी दा थुंगलरगनी महांगना एम्स गुवाहाटी अमदी अटे मेडिकल कॉलेज सिंग यावना तोंगान मा चाखो थोरंगे प्रोजेक्ट सिंग संगागनी खरना जत्रा हुनगनी प्रधानमंत्री राज्य अस्की मे कोटी मले सिंग तरादा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम अमसुंग मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम गी कार्ड सिंग यंथोकनी प्रधानमंत्री ना गुवाहाटी दा पांगथोपा थरोम अमदा नामरुपता असम पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड की 500 TBD मिथानॉल प्लान अमा वर्चुअल ओइना हौदोकनी महांगना गुवाहाटी मनाक्ता ब्रह्मपुत्र की मथक्ता सागदबा पालसबारे स्वाल कुसी थोंगी जत्रा हुनगनी प्रधानमंत्री ने शिवसागर जिला दा रंगभर सानबगी जत्रा सु हुनगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi नुटिल गुवाहाटी के सरोजा स्टेडियम दा पांगथोकपा बिहु कुमई दा सरुक यागनी कुमई असिदा मियोय लिसिंग 13 हेनबना जगोई सागनी श्री मोदी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 सुब कुमोंथरम लोइसिनबगी थरोमदसु सरुक यागनी जातीय ngasi भारत संविधान सेमलंबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मपोक नुमित अमाकी मफमदा इकाई खुमदब उतली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना नुमित असके मरी लेनेना मियाम द याफा पाउजेल पीरेदुना हाई BR अंबेडकर की मरु एबा मंत्रा समाजता सोथरब कांगलुप सिंबु महै मसिंग तंबीबा मसुंग सगतपीदुना मिमाननब होनगदबनि हाइबो अफमसी मतम सुपदा अदुमक सुमदुना लैरगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमदी अतै लोसिंगबा कयाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मफमदा इकाई खुमनब उतुना लैकटखी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मिट हाइब हिरम द थास की तरह निपान मेघालय द पांगथोकदौरिबा मिफम असि येंगलगा राज्य के कोनुंग शिलोंग द लंबी सेंबा यावना तोंगान बा थौरंग कया पाइखटले मिफम असिदा G20 लेबा सिंग डिप्लोमेट अमसुंग एम्बेसडर सिंग सरुक यागनी कर्नाटक विधानसभा मिखल नोटिफिकेशन ngarang thokre masigelone mirep sani kunma thoina magi mirep chesing pisinakre ngarang pisilakbe mirep sing manungda kunmari dinupini samre phudrata ena nupa mirep singni masig manungda BJP की mirep kuntaret कांग्रेस के kuntaruk JDS की तरह थोय AP की तरह BSP की अम्मा इंडिपेंडेंट ने फुमंगा मसु अतै गिना ट्रामा यावरी BJP की मसक नाय बेमरेप सिंह मनुंगदा वेलगी विधानसभा केंद्र दा मुरुगेश मिरानी सिकबलापुर विधानसभा केंद्र दा डॉक्टर के सुधाकर गोकाकतगी रामेश जरकी होली नरागन विधानसभा केंद्र दगी सीसी पटेल अमदी परकालादगी वी सुनील कुमार यावरी मिरेप से पिछन अरोबे निमित थास की कुन्नी कांग्रेस नमखगी मिरेप साम हमबुथरु की लिस्ट फोंख्रे BJP की नसनी तरह निथोय अमसुंग JDU की ने मिरेप में फुदरा हमदोगी मिंग लाउथोख्रे कजाकिस्तान के अस्ताना दा सानबा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ता भारत की नुपी टीम ना लुपा के तकमान अनि अमसुंग सेंजेंगी मंगा पुन्ना तकमान तरेट फंगदुना चैंपियनशिप असिगी टीम रैंकिंग दा अहुम सुबदा लैरे ममंग एडिशन दा भारत ना तकमान मंगा फंगदा मरी सुबम बफम दा लैखिवनी हंदक की चैंपियनशिप असिदा किलोग्राम 50 के कांगलुपता अंतिम पंगाल अमसुंग किलोग्राम 45 कांगलुपता निसा दहियाना लुपा के तकमान फंखी अंशु मालिक सोनम मालिक मनीषा अमदी रिटिकाना सेंजेंगी तकमान सिंह फंखी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना मणिपुर ngasi सजिबो चेरावबगी थरम धर्मगी चनिबि मसुं हराउते यामग लोइना पांगथोकली ड्रग प्रॉब्लम्स इन मणिपुर द सर्च रेस्पॉन्स हाब हिरम सिदा खना नैना मिफम अमा इम्फाल द पांगथोकली मणिपुर दंगरा मि एनी नौना कोविड पॉजिटिव ओइखी हौजिक एक्टिव केस तरा लैरी अमसुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi गुवाहाटी दा थुंगलरगनी महागना एम्स गुवाहाटी में अतै मेडिकल कॉलेज सिंग यावना तोंगान बा जाखो थौरंगी प्रोजेक्ट सिंग संगागनी खरना जत्रा हुनगनी पाउलोइजरे